ne jani malah kampene. Pasti wis sing ada nak mai ke gedong bingit. Yen bani liwat mai untuk pecan posi dodo agung ya awak gulas mrene. Ai. Woi, ini dada pulas. Ken baikan bos dulu kong lisir. Tapi ini cuma kemit jamin gedong pingitan. Do bang nak metlap mai liwat sing dadi sali metlap liwat nah sing dadi mai kada keto bos dulu aku. Ye nengil ya. Dah. Keriban ke wah nanti. Ke pulas sih. Baulong eh. Ada mau kebeblok. Angrek ini nenggol benar. Bulasnya kalau saya dia tahu nama. Bener banget cai upah. Mai. Begini kau. Upah. Aden cai yul aja. Silo. Kenapa? China mau kebres di pipen benoi. Boy tepuk kendane jeneng. Jai. Nang melah kedateng macoy. Boleh kang macan ji. Yen bung garing ping China. Yul. Yen kene mirip cecah China. Nah karena turang pangubakti uling jani bencai mepleko sang tinatare gini. Yen teko mirip karyo ne bina bulan jani meh cai mati damuan. Bicara mau bicara buat ngabri kiri dia mau kemai panggil pun apa? Ne jani babung utus cai. Not bajang-bajang di perantan nang kubiak-biak batu gula. Tuh pengayahe jak serak jadi itu senjengane. Lah di bener tuno kae. Dados di Amerika. Yen supo bapo. Set. Yang
bos. Yo tadi cimai yang kentan penjuruan diko. Sumpah bapa ngemang gitu. Ya, ya. Ci udah milu mau bapo. Raja. Jemo. Sampun iki Palungga Gusti sampun uning inek kekertane dikiring puri dan kelugra nak ngeranyeng ke gedong pingitan mangkin wendan Palungga Gusti nika mato busana anak lanang jage uning diaring aku amin mato busana anak lanang sampun api malih bos atur Dap. ya Nang gigis sang cimemunyi. Jah, bidang nyambo nyuwun wecanane dua agung puniki. Ne jag patuh dadi mencai ngelaksanayan pernikahan itu anaknya aku. Inggih. Ne jani pangcai nawa. Ya diastu ado pernikahan itu dua agung lincir buka gitu. Inggih. Dane mekenoh cai malu abede. Mana nabi malih? Yen beno nyenak walu yo mangku yang beno dipura. Yen dipuri patih agung benadane wenang cebar-cebur dipuri yen mangku wenang cebar-cebur dipura dan wenang cai madan sinoman lah karena makin pemangkune cebar-cebur yen lenan mirip ken mangkune maro kawuge anu cai ketu Tuh nawang. Aduh, awang. Dan presida di tiang naging sapun api pican bos Palungga Gusti cutat di tiang dan ngiring napi nikah mangku nikah diam kemit jadi diam kemit kunapi kayan Palungga Gusti niki dan kemana tuh diam dakto busano anak lanang nang gigis sewakti niki paling cepat wedan nak uning ya toh tiang lah mana di tiang yen namune kena kang babu cai uling setepak patan waton cai memarakan udang cai ni dani bereng-beng ni sing meseh kayang jani uyadet kamon cai ni dani selam ni noktok toleh bapu apa mirip pembuktian cai ni ngayah uling pidanto nang jani kena kang ibu ni gugu raos bapu ngemang cai suka kengkennya singali gailah karena ngap suka ini nek punika ngiring pisan di jang rerah napi lagi kepicau jak tangi komandan kepicau bos napi kini nak apa yen cainya pelaksanaan dayan bapu nenek barang-barang bapu ngemang cai upah jinarang tampi 100 kete perak 1 kete wes bolong jani bina laksa carit bindase kecora aduh saya wati niki yen bapur sahen mirip bok-bok tekin cai ya saya wati kan napi karyone petang lemah di tiang purun makarya niki yang saya wati sekali bocanan Palungga Gusti napi gair itu aluh pesan darap ini karya napi yen ben mani pet ini yang tunyen ben puah ben dan je kebah pengraos seni karya agang sampun ijan ngiring sampun diang menika upah agang dap ya yen keto pet ada pedakon ya tuh pedakon banyak para mantri apa buin itu anake aku ini cing balik bos wedan uning ya ngen ada mai ke gedong pingitan titiang tanuning walau ciamonto titiang tanuning terus sip titiang tanuning benak niko sedih malih lenan kintu sing ada buin tuah hamonto praga dia tertewentan menikah komon benak nge saya wakti aduh nge Ratno Sari Nyai Nejani mako pewalas wakil patih agung melah tampene
di peparuman nyai ngelung semun waki sake walo jani do nyai nyen lakar nagih engal nyangkutin yoi panyi laras ne yeh mata nyai ne jangkutin pang nyai des buka bungkul waki abang nyai serano apa mirip pani lakar sido ngawenang nyai suka tampil ini Ratna Sari. Sing jatuh jelemu maklet sakang jatuh jago-jago balik apa dia Agung konen matangi yan majalan kedidian jelek rasane paling malah tanginin ma agung malu ka gedong tang ada iring masiran minggu diang tumen subung sepi di pokolaman ma agung subuh dingin besar pada naik dewek apa saja pikiran bangun nemo agung jenang maluan matangi kanti tumben di dewek sing nikaina ibu-ibuane kija-kija ma agung memargi di dewek dikin tekan ido penjani jak peraragan mesiram ke taman ini sedang luwung suwung senjata nyen ini ada bungkusan di pekolaman paling melah balen malu pantawang isin apa di sujatin ini itu subuh pantawang isinnya balen malunya dan aja balen malu sing peleban di dewe pasti subuh pasalo mapan wa agung nakar ngalap rabi saluk aja anak lakar nganten ben pidani dewek yang kali soma dia nggak suka pesaluk kok ini pesaluk nak mani segitu ya Audio ini hasil editing oleh Plana Channel. Terus subscribe pada channel Tidian Plana Channel. Dening audio puniki kaupload oleh channel Sanes Yosa pastiku sampun ngambil ring konten Plana Channel. Matur jeneng kadang salah penyeruan di polisi penyeruan nanikin pang larangan jeneng kena jadi dian kena nila dong duga panipon ngereng di dia mantan masira miringan ipon ngelagaya ya debagian pun di kurian ipon jeneng biyen kene ngawa pengango mongkos pengango man dari dewa kal meseh pengango bae monto pengango jeneng apa jegeg biang agung tanro niki tan biang agung numasang wa agung pasalo puniki tiang dan melapok pipes kemudian nikahin meli pengango puniki biang agung dan wikan niki kenyang di dari karing gedong pingitan di pekolaman wa agung man mau jeneng dijo wa agung sampun dan wenten riko iring masirap dan wentan kandan ring pekolaman kolamane sampun nyom jeneng ayu pangsa nyari dawet tanroh gen ibu kemudian ibu yang meli pengango senjai Ratna Sari mau idawon nyen kal beliang sinah jeneng yang biang pangone melah-melah pangjegeg tuh kadang api anak kualon ada ane jeneng ya
Dian kentan nak mak agung pacang alap rapi di tiang sampun dan pacang rasoma. Pelunas ring yaji ngonten dan iciana. Sujatene ibu sing ado nyen meli pengango. Yen sing pleh ban ibu mikayonin. Sinah aja dewana man meliang mo cening pesalo. Mapan aja cening dot ngelah mantu ning di jagat korepan cening. Nah, beli waktu ya sapunika. Tiang semangan uyut ini nih. Hah? Sampun Bapak Erau. Dodo. Ya namun tuh jege ceringnya bama payas diang ben ngabek kaman nak hijau. Hah? Karena ketaman. Tiang di tiang ketaman. Mantu di zaman penganggo tuh nih abo cening tuh. Cek benci aji membahas ke. Nih aji beliau mau ide wane pesalo. Mau cening legar ngalap rapi. Ide wane malu dan beli ke kene pesalo. Cening dikuri malu dengin. Kentan cuma bahas me geles. Nang maya apa? Nang dengal salah tampi. Iya na haji ada meliang penganggo mo ceningnya Ratnasari. Tunggu diang cening sing. Iyan buat sayang haji nih nak sing mabinanya nak patuh nyan ban mikayunin. Nge bos haji kamon kentan. Sayang di tiang haji keteng. Mak agung tidak so sayang haji. Oh engal becening. Dije bakat nih ha. Digoreng gedong pingitan. Di pekolaman mo cening. Nge. Jatane haji sing ada meli manadi kengken sing. Tan wentan itu yang pacar mas pengange nyambe ago. Oh. Yen keto. Nana ngale mo ceningi Ratnasari mo pangsekan di Jayaman penganggo nih. Kan di dia rama ago kenan. Tidak jangan pamit deh. Nang adi mikayu nih. Ni sina penganggo nak muani. Ingin sayu aki sampun mejantan. Rianto kan mendageng sapot ya go. Nama ganti tiang aji. Dado sekali semang pisan aji ngesengin titia. Napi jagi wenten wacana yang aji. Tulisan aji mau wacana. Iyan diamuni parilaksanan ceningi. Dadi nganutin sane madan putra sesana. Suk semua aji nih. Conden para sida rauh belen ceningi. Ne cening saget subuh meli pesalo. Di jalane meli tunggu diang ane buok kini beli. Hah? Dados kimangan pisan tiang beragi pawacanan aji. Ring dijeken yang aji busana kuning. Dados nenten kemana anu tiang. Ne aden ceningi. Makatang penganggo di pekolaman ceningi di gedong pingit. Di jalane meli. Agung tiang enang gedong pingitan nih kau busana tapi pengange di tiang tenang jauh ning. Mana ada meli cening nih ada? Hah? Aji. Yen diamuniki kewentenan titiang. Titiang sampun megenah iri kering gedong pingitan. Rikapan titiang boleh jagi medal metu masan ke pasar. Kewanten. Alon-alon dumun aji. Sing sanang na cening lek kena aji. Nak mula ne pinake jatuh karman ceningnya kemu ke koripan. Ne mirip belen ceningnya man ngerauhin cening kemu ke gedong pingitan. Apan konen peragat polah paling kubakare. Tuawanan nyalah masa. Nyile belen ceningnya ngerauhin cening kemu ke gedong pingitan. Saha sing tangkil kena aji. Ada belen ceningnya rauh, ha? Aji. Yening saya waktu ide iblis sampun rauh. Rikapan ide nenten tangkel ringgih aji. Saya waktu aji. Belen ceningnya sing ada ke? Oh? Nih, Bo. Meli sing ada. Nak ngemangin sing ada. Jani ada landas penganggo di pekolaman ceningnya sing kepikayon tadi. Kengken ya nih. Beh, sepeniki menawi aja gong. Haji dan ubah sang piagong tan tapi mana titiang tan berbejina. Ma agong sampun tan. Jangan kemana dong titiang nih kau menjantan sampun busana tapi pengange pesalo nih kada diang dereng jauh nih. Iko menawi ke gedong ancau-ancau gitu. Penganggo apa aja jeneng yen sing na jenik lengah matur kena lingsir ancau-ancau ke gedongan man jeneng nepoen. Lengah. Saja yang sing na lengah tunggu dia matur kita penganggo. Nang siap dah memunyi. Siap ya siap. Penganggo anco ganco. Nang adi nih.
pinahin ada pengangune janine kengken. Liagong. Yen sapuniki nyenene reng puri. Beli sampun nuning reng pengange punika. Koyo aja pengangon anak muani Liagong. Bener apan misi saput sinah pengangon anak Ini muani. yang sapunika, ne mangken pengangon anak muani, wentan di pemulasan anak loh, sapun api yang kepekayan nanto beli. Napi kejatmo loh punika melaksana becek napi melaksana jelereng puri Liagong. Sanang banget ang mikayonin. Yen pen uning panyak beline, sapun api penadosang beline ngawarat dikiring dapura. Koyo aja Ratno Sari pinako sesuluh jagat diriki Liagong. Wah, percuma wake mingit nyai. Sing medaya yang diamuni jege goban ini. Mana wake kandugi peng 2 peng 3 ngorenyi. Bangsina jangkap masoma kamu kekuripan. Nih mirip belakang ngetisin ngeliangin kayu tua ini. Sing medaya ngangkabang nyai namuani awalan kacak pengamu. Cicing. Ya, ya. Sing lapang rasa menusui. Nih melaka kena bunyi, ha? Boy, Nada saji mawon cana sapuniki. Ina yang eling-eling. Aji sampun pawikan. Becik-becik mak pikayon aja. Liagong. Tados nenten memanah titiang reng Ratno Sari melaksana sapunika. Yani ngamenika sampun sayang beli nama putra. Ne mangken melaksana jelereng puri. Reng dijan minap ngajiang lingah beli nyenang nato Liagong. jangan nyai. Rada Sari. Nang motolian nyai. Ramanya dari apa ini? Ngisi gumi di dapur. Bang Dawet sangkan yang pengelaksananya ini. Runtuh wibawa laki ngisi gumi ini. Cincin. Nawak titiang Duagung. Tangi Agung. Sing motolian dari jelemu. Dados Joko Dewo Jagwiroso sapuniki. Sapun api puniki neke Duagung. Wah. Basa saya paman tangkel. Iyan ada wicaramu nih. Iyan sing ada parakan tangkel ke karang kepatian paman sing bisa tangkel mai kepuri. Nang tole. Nampak mantu maglo tangkel ring dayaji. Pamit malu kemo ke karang kepatian to. Kaman itu bang meme nak cerik ne malu ngangu. Sapur itu sapur pamane siloren. Niki pacang ke paicoring titiang Duagung. Paman Agung. Maro ada kaman ketibakin paman ke paicoring titiang. Toleh pengangon pamane. Yan monto subah suecan hidup di Agung gelah. Ne baliwat apa biar tuna kenu kodang pamane. Percuma paman ngelah mato gede-gede. Mau tolehan apa paman mator kengken tato danan hidup di Agung gelah paman. Ya, mangkin Duagung. Uyakti kaselengagang titiang. Ini kuentene busanone puniki kumanti titiang. Kanuneng Duagung sapun api neke puniki. Agung. Titiang. Paman Subatua. Rasa lawas paman ngambil ini gelas ini di dapur. Nang tole pangangon lu apa namanya ini abo paman jadi itu. Puniki riantuk medaging kampuh Duagung. Jantan anak lanang puniki medue. Mani lah patut. Jani paman patut berpinang. Yang ada pangangon mani di Pulau Sanjala Melua patuh cara pengelaksani Ratno Sari. Di Pulau Sanjala ada pangangon mani kengken lah deh. Melaksana jadi apa malah? Nah paman minuhin. Ya, makin Duagung makin. Puniki busana anak lanang. Wentan ring gedong pingitan ring pekoleman itu. Dia Ratno Sari boyo sebenarnya. Ya. Tungtan kemana antuk titiang Duagung. Ingat, mangno gelis datos puniki. Wicarane pawikan Joko Dewo. Wentan adin. Dap. Saya sing resep kan muni.
cai mulai patut cai makamit diamen gedong pingitan nih. Para cuma cing amah kan gede-gede. Sabun api niki. Ada penganggo namoni. Ni abo kan yago. Apaan cai petang lemah selesanya makamit diamen gedong. Nyen ada anak liwat kamu. Tuh. Nah. Dong nyen ada liwat kamu. Nyen. Aduh. Rap. Nah ingat-ingat cari banci ya. Ani liwat ke gedong pingitnya. Saya mantau puniko. Ani ngabo penganggo kamu nyen. Terus saya Kan gak saja jemur. Nyen. dijajar unang. Naur Wow. Nih, sing kepikayon menggelah. Mayan kepina ban paman kayak kan ban ada penganggo tuh. Hah? Resap ban paman. Mangkin nunas tempo di tiang bos-bos doagung. Riantuk di tiang materbeyadi pun yanom kalintang pertiak pisan. Bang yang di tiang nunas pamit dumun. Namun lawan tamu. Wah. Sing gaya ini lapisan. Hap. Nang jani tole kang mata nanome. Apa ne patut tole Subo noleh uleng tuni yang sing noleh kat sing ban mai ya. Kaden tadi mentak semilang idam. anom subo nole. Subo. Sake walu tonen menot. Ye ratu amat soleh polon jelemo. Nake noleh artinya nak menotan to. Jelemo apa noleh sing ngenot. Matung idam not beli Ne jani kena kang tole kena kang. Ken patut pananom jani patut ngena kang ne apa? Nen nenang jemakin udang tiangnya malu. Sekonen tiang nyaudin petakon beli. Nang jani tu udang kena hang. Ya kene. Awak asigok ngenyuang penganggo kena hang penganggo tu udang tiangnya aban beli tu kena hang jani. Yen udang ene nak sing tawang memunyi. Yen to jani apa? Oh, ne, jo. Nakal memunyi. Penganggo nene nyuang beli mulo ngetemel memunyi uleng dunian kal timpale tunden ngenahang munyin penganggo. Jelemo mulo amis. Awak menyamau yang ditu pate agong jelemo dini pate anom sing jelemo bantas binane ditu gede mon bodage ne berakan ben gigit Nah, nom tuak panu. Man yen sing duak sing kang wangi dengan ngon padang dini jelemo lengoh-lengoh ndak di papat Nang peragat yang ngamu. inge nasapun api di Namun lo wet sangkan yang gelah. Awanan yagung alai paman. Jokowi Dewa ngene kae nipun ngerara di tiang. Bener di tiang paido rebiangken berang tiba pan sampai ipun mana piwen dan wicara ngene kae di tiang. Kini Inge mirip paman bisa mapina. Tuh penganggonya ni apa paman? inge sapa Ada di Pulasan Jalan Meluai Ratnosari. meni aden wendan ya busano nak kenapi dares. Nak mulo reng gedongan ka di tiang reng duluan, reng meten genang pengange pang tanical. Gena reng natame melegenti maleng rao ngambil lo. Wah, paman takonin namu tuh. Nang kenangan kengken lah nih. Melaksana jelek apa malah nak kilo tuh. Benenton keni anduk di tiang yen niko take nang Kordewa. Cen ngawanang sapunika. Penyeruan duwe pianak di tiang lelimo mekele limo bajang-bajang. Sering wenten pengange muani reng pulasanipun sapunapi udang di tiang kecak saput di tiang. Dan jaipun udiang-udiang wong ngene ya. Nih patuangnya cara dikarang kepatian. Nendan ya inde kene patahang di tiang. Yen pemargan itu ya nandong boyo wenten gak mau pacang patah. Reng pemargen penyeruan duwe pianak di tiang. No. Iyan kepikayon kini gelas yang ada lain. Apa ada pengangoboni di Pulasan Ratnosari? Sina megai mengalenglan awanan kecak pengawani pangda ketaru tawa. Mungkin. Ibi wengi niki ido ya nak makaryo megeles-gelesan. Bener? Nak makaryo ngujang reng gedong wengi-wengi. Tuh
ben mabalik gelah takonin paman. Inge. Yan lo kelawan yang mau ada di gedung nang udiang. Nang jak bedang wacanan kedua titiang ada os nikah. Sina delen, sina nyolong semare nyele pola. Bukti busana puniki anggen. Oh, pindah ke bukti panganom nawang. Noan wentan bukti. Sampun mejantan nanake mekardi kawon, mekardi iwang. Kentan yen kadi Jokori Dewa. Man kenge. Makin titiang ngaturang pertiwi mo. Sane rasa patah pemargene ring bebaos Jokori Dewa. Yen prade titiang nyokot ayam nang lengare asiki. Tegul titiang raris ranjingang titiang kekiso. Entungang titiang jumah parang duwe puniki ponimoko. Belin titiang. Raris titiang orti ke margi-margine. Dengugu dane Gusti Agung sangkal gede mon bodage basang dane. Nak dane angop sejabun unas jatuh di puri. Kelikip masih tangan dane demen nyemak kelah timpal. Do siap ilengare sing dawang ci ditu pemoda kiso dane nyemak kentan prade titiang. Ten akeh hido dane kramo banjare neloken jumah ipun blen titiang. Membukti ayam nang lengare wenten mekiso iriko dados dasar bukti ayam nang lengare angin titiang nalih